SYIEM kidon lagi mahadai hakake Hindi ya kaung sobat penkiu ya kajing de BAROH ki mahadai ki bayale marway baby Film shot hidala de Gamalangin ken mga pikwa Henry film la na 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 Berkat bakalong kabas giftin na Henry koko Laban dinay kane ka show dalade ngalaban skill ba kamet yung akake don tangkat ne ka ba ngalaban sim ngan penia pikum no ka mahade ka ba shisha kale enna kena kente haka jing jing dari yung dong kamban pedim yana sisien banga sedang remin sien ya gading pim laban penjam yana bati lagan berkat banga long ubat lot klem ka wait lam hindray ladang adon ka wait kan kam heban ya ka jong pi Lada BAROH ki SYIEM kidon lagi mahadai hakake India ka sobat penkiu ya kajing de BAROH ki mahadai ki bayale marway baby Pim syari dalade Bengkong guyang te kulung kala janobat ka kle jong pi Man pengkelaya ka bad pelong ya ka kum ka padhe ka ba pinyin klet Lo kilo pante ya ka jing kin jari im dong kamban pedim ya nga Sisien banga sedang remin sien ya ka ding pim laban pinjam ya nga Bati laban berkat banga long ubat lot klem ka wait lam Himray nya kam kalan banyak ka bangala julong min shua Syakmat usia mulaban penki gawai kajaka hakashisin penki Henry ki mahadai ki late luit ban late shanoru ulajan palat unsa iya ka royalty kabahe kumta pengiar men SYIEM ya kaban snabi